بله براستی ام اول بینیم بیرخوا عثمان کاوالا در حق وی بریار ده Aralık 2019 de birer mahkeme dadgah mafya Mirovani Avrupa ev birer da bu. Piştre nizik evde nizik de saloni ve ev mahkeme devam ki yani çava piştigo mahkeme birer da karar hatta çava bejin kesin karar çe bu 12 Gulane 2020'da her dualeci Türkiye'ci itiraz kir bu Osman Kavalacı avukatı itiraz kir bu le 12 Gulane 2020'da kesin bu piştre hak bu ligor Peymana Mafya Mirovani Avrupa xala 46 Aliyen Konseya Avrupa 46 devleti Konseya Avrupa yani ev devlet söz dedin bejin vakti go mahkeme dadgah Mafya Mirovani Avrupa vakti go biryare ki bir de emi binnece ev söz dane xala 46 beyt beje le Türkiye ev 2 salı niv bu her çıkaz ev karar hebuji mahkeme nanice yani ev biryar nanice pişti ve her idavi yazda Temmuz 2024 doğan dadgah dairamazın ya dadgah Mafya Mirovani Avrupa ev biryarda god Türkiye rayadarın Türkiye go Türkiye brevet ben niyeta vatine ku brez kavala berdin u demek ki niyeta ve ev ku vetişti وکی کو محکمه بریار محکمه ناس نکن افجنای قبول کردن چون که سیستم ولیه یعنی وقتی کو دولتک بریار محکمه نینجه Avrupa ve ihtimalek mazın ve avadi be ve ev dosya ve disa her bakanlar komitesi komite veziraya konsey Avrupa peştre ve disa hedi ve az çabejim az tahmin kim seçartış peşiye mana yani peşe roje ve çıp kavman yek ihtimalek mazın ve endamtiya Konsey Avrupa endamtiya Türkiye ihtimal he belki evadipkin. Yani veke ku mafe Türkiye Konsey Avrupa batal bikin evek ev ihtimal he. Ya dua ihtimal he belki Konsey Avrupa derexin ev ihtimal je. Ya sisiya ihtimal ekmazın müzakere yekiti Avrupa'ra. Çünkü Konsey Avrupa yekiti Avrupa juda sazine ledisa tekiliyor pevrehane ihtimal ikmazın heku müzakere navbera Türkiye yekiti Avrupa'da şise jotme 2005 ve berdavam ki her çıkas xitimi ejeli böyle ihtimal he belki jber ve ki tamamen batal jibe. Ev ihtimal je ya çarajı parlamenterler meclisi ihtimal he disa şahsat milletvekili Türkiye vakti guherne konsey yani jehrin ve saziyen jder ve ihtimalle belki pasaport ve diplomatik batal be evjeye yadın ya her mühim elgor anayasa me xala noti و فقره sonet beje vakti go mahkeme ki daha doğrusu peymanın navnetevi der hakka mafya murovanda eğer go haben evş kanunu me bilintirin وكيدين جزاء محاكمة قانون إداري yargılama usul kanunu HMK أفهموا تابدا وقت دبيجن وقت مروفك شو دادگاه مافیا Avrupa بريارك آني أو سبب وياكو yargılama ve mahkeme nu ve yani أبقى أو تمام معنى وقت جو Türkiye ve برياري نينجه وكيكو بيرو باوريا انسانان ويج دولتي وقطب به او جي خطاكي جالك مازنه اف 4 5 تشت البيشيامانه او حموت هفدجي احتمال هاج بو بيشاروجي تركيا durum yani ravş geleki xirabe be ev ravş ihtimal mazın disa abori insanın göçler ve ten yatırım ve alikari Türkiye'deki yatırım dikin tuazın kar bikin ve Bavariya ve devleti mahkeme devleti var. Vakti go mrovs çu mahkeme bir yer ekstand disajı devlet ve işte cihneyne biru Bavari jinameni vakti jder ve perejinayn. İhtimalek mazın ev tuazım vatışta beş. Derhaka yasayanda problem tane kanun hene. Yani ev tuşte go benen çanda kimi goyti hemu tevdeji hem Peyman Mafya Mirovani Avrupa 46 hem bejin ev peyman belki din anayasa not belki din işte ceza mahkemesi kanunu iyuk HMK falan hemu tevdeji der haka ve de şu yasa hene problem tane çıtına irade siyasi tane ku va bir yere binince yani bir zanebun ve tiştetken jber ku Türkiye beyken xatereka yani xatere de ravşa Türkiye ne baş bikin dehber tiştek böyle agahi kirin gotin kredi nota krediya Türkiye geleki zeyde bu babacancı diyar ki go ihtimal he
ایرو سبت هم ازن ترکیه افلاس بکه براستی ترکیه درافشکه گلکی خراب ده دوالاتی که ده وقتی گو محکمه بریار محکمه بجه نون yani بجه نون کرن وی وقتی بیرو باوری جنامنی حیف مخابن گلک ملات جی ترک ولاتی خود کن جبر ویجی دوی زوب امج رایدارن ترکیه را یگو ترکیه و ایرو برو دبن زوب محکمه بریار هم قانون ناونتوی هم قانون نافخویی چی لازمه چی پیوسی وات اشتبین هنجه اموی رجات کن اموی هیوید کن دا کو ملت ما دولت ما ولات ما پیش بچی